Umukoro gukona gwabafamu yanwagira Jeffrey omurwa Matara Surwinjiru kandi gabakuyirwe RTC wambara Lieutenant Colonel James Mwesije hamwe n'abebembezi bambara City. Ikitwire ni kiraza barisa batagwezegire kiriyo nikiza aho kuhendera yenda kusima government abo kubasa kureta omubazo bwo kuserekezwa urukwingana umutwaro gumwe n'icweka. Dr. Manyire ho yanayongeragira ngo bija kutera amatungo go no mubazo go emirundi ebiro mu mwaka. Government etiro ho buryo kandi iryo neta ho buryo kugira ngo tubase kubona tutera enyamishwa ezo z'ukurwarezwa emirundi ebiro mu mwaka. Oguhana yendera kushobora ahabushonshire cyo butirwo kujementeza. Okwenda gukora full accountability okugira ngo mbazo gwambarara tugwaza rwampara tugwaza mu district endizo twaye ko mukaya wahitu waterente nututekinga zo bakweta GPS coordinates abo kwa coordinates seza tuzukusanangwana nazo wa neighbor ikintu cya program yegeje umbarisa kandi abarisa nabamanya okwefwe diye kusha sente zabo mbwenu tinkwamye ngwino kuja kukisabotaji urukisabotaji ngatumuhandulinga ngasabotu basabotu abagero kuba handulinga ntumukwata ahubwo kubakora kubojemera amatungo nikikwereza umugisha kugira ngo nendwara n'ubu yakwija teri kusasa amatungo gabo. Abarisa bona basima government ahubwo kutambera amatungo gabo. Nasima muno nga government ahubwo kuturetera umbazo tungo mbazo tukagemesa entezeitu endwara yeje kabariko mu burengero rwizuba cyaretera abantu bazibirwa kutambuza ente hamwe n'amate okwenda kurinda kujanjara kwayo. Hawa TV West, Susan Charsima.